Do filozofskog faksa. Do filozofskog? Tako. A ko nas vodi do filozofskog faksa? Ja. Ja. A ko si ja? Ja. Gdje si ja, to nisi mi. I odmah ko studiraš, kojiš. Odmah. I tipa i laju za tamo iz čula. Ispila šta? Malo, pa bilo sad si lajala, pijana si. Nisam. Lajala si, ja. Kužiš ti laješ, ja ne lajem. Laješ. Automatski laješ, kojiš. Sad, Snimaj malo znamenitosti grada Rijeke. znamenitost grada Rijeke, kafić, kafić. Samo kafića Crkva snimati. Marinog uznesenja, molim lijepo. Čega? Marinog uznesenja. To sam učila, prosto. Marinog uznesenja, kojiš. Što nam to? To ne postoji. Evo. Zvoni! Bling, bling! Ajde ti sad zvoni. A? Bling, bling. Bling. To se nije čuo. I ekipa je tamo. Dom. Ding dong. Nemam ništa. Što ti beda? Fo. Beda. Sad zoomira ekipu, tamo vidi koliko ih je. Korusa. Korusa i Španjolaca. Zajedno. Dobrano. To je bila Rebeka. To je bila Rebeka. Zaključimo noćno snimanje sad. Šta? Noćno snimanje nema Aha, ključ. sad je kao noć. Sad kada je Rebeka prošla kuviš. Ne. Ne, još uvijek ćemo kuviš ovako. Ekipa tamo. Ekipa ovdje.